bekim Ağladı beşikim Başını yiyip nazim ettim Keremet aymağı Celbirip dursun bayrağı Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın Kırgızistan'ım Bilemin bir özümde ırız bakım Özümsüz atmaytlarım Kırgızistan'ım Gerek bir özümü arayım canım Ayabay tam çıkanım Medenim Iyıksın anı sezemin Tübölük saktay biz Düşürböy büyük çelegin Barımız bultakta Barkınlı sezmey dursak da Kemitmey beri biz Gelecek urpaka Құдайдың бөлігіне мына жақсы ынтымақтастар болды, біраз қатаршылықтар болды, кешіріп қоюлар. Ушул ойынымыз мындан арза болмаса, аз бийликке тапшырып берели. Жооптуулук боюнча биринчи место Сүйүмбек мектептен окуучу болот. Екінші место Даниэль Тындай. Ол күреш боюнча үчүнчү место Адил Экинбеков 500 сом. Экинчи место 97 Нурбек 1000 сом. Тимур, биринчи место Тимур 2000 сом. Ана. Экипажда эч жок да. Ол мисалсап кетти. Arkadaşlar, 4. место 89 500 сом. Üçüncü место Ветеран 1000 сом. Екінші место 95 2000 сом. Birinci место 93 3000. Futbol 4. место 98 1000 сом. Üçüncü место 94 3000. Екінші место Четимаев 5000. Thank you.
Investa 91 5000. Üçüncü Investa Ekim Yetki 10.000. İkinci Investa 93 20.000. Birinci Investa 98 30.000. İçinde eşlik yok topu. Bugünkü oyunda Havuzlar Havuzlar Devleti'nin çeçimliğini Ali'ndeki Hılçı Yürek'te taptı. Başına orada bakmaz.